umwana mwana we naramubohonye ndamutangarira ndafashwe ndamwunamira be ansekeye ndamuterura ndamudabagiza. Yo iyi ni JD family murayibona ameze neza afite umwana mama we umunsi namuruhuye nimwe turimo turigisha abantu gufatanya mu rugo. Ubu ngubu urabona twasohotse twagiye kwa muganga, turi kujya kwa muganga. Ntabwo tuyoboye ko gahunda ari guma mu rugo, gahunda ya leta, ariko aya masaha dufite gahunda yo kujya gukingiza umwana urukingo. Mu by'ukuri turimo turagenda murayibona ibintu nta mahoro kabisa. Hey guys, how have you been? Kuje tumeze neza cyane. Umva gahunda ni guma mu rugo. Ejo twumvishe itangazo riri shocking, nyine batubwira ko gahunda ari kuguma mu rugo. So the next day nyine twigana twagumye mu rugo ko twagomba gukingiza baby. Ubu ngubu ni urukingo rwa kabiri mu kwezi kumwe n'igice. Rero niho tugiye, turabakunda cyane, twagiye kwa muganga. Nka JD family rero turabifuriza kugira ngo mugubwe neza muri iki gihe, nubwo muri mu rugo ariko mufatanye buri kimwe cyose kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze. Murakoze cyane, turakomeza tubereke gahunda zacu aho tugiye. Inkuba zigakubita imirabyo igahumya amazi, ibiyaga bikibirindura. Umwana n'umutware, umwana n'umutware, umwana n'umutware, mumutege amatwi amaso n'umutima, abafitiye ubutumwa buhanitse, ntimukamusuzugure ngo mumushaburire, mumusekere ahora asusurutse. Umwana n'umutware. Murabibona kuri ya gahunda yari tuzanye, abana bagiye kumutera agashinge rwose. Umwana mwana we naramubohonye ndamutangarira. Vite Ni sawa. ni muri studio hano. Katinga Ibyo dushaka. Katinga Nasikia uchungu. Sema. Mimi nasikia uchungu kwa vile umemaliza kumuinject. Sasa woye ndikumvaga ndaje kare Umuntu wo kubaha, umwana mwana we nasanze koko ari umutware. Ubu ngubu turarangije kumukingiza mwayibonye. Ubu ngubu gahunda nta yindi isigaye, baduhaye itariki tuzagarukiraho mu kwa kabiri urukingo rwa gatatu kugira ngo umwana akomeze agubwe neza. Urukingo tumaze kumuteresha ni urukingo rw'imbasa, ndetse bamuteye rw'inzoka, bamuhaye n'umuti w'inzoka. Ubu ngubu umwana wacu ameze neza, ubu nta bintu byamutera. harabura rumwe kugira ngo ntihabe rumwe. Tuzagaruka mu kwa kabiri. Ubu ngubu turarangije turatashye, nta bintu byinshi cyane. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Murabibona turatashye, tuvuye gukingiza we ni mama Lia. Yababaye cyane mumutege amatwi amaso n'umutima, abafitiye ubutumwa buhanitse, ntimukamusuzugure
Bayita centre de santé. mumusekere ahora asusurutse. Twajya dufata utuntu dushyushye. Daddy. Oh, Liam. Abuju. Umwana n'umutware. Merci. Ibintu mberuka i Kanombe. Ibiki? N'umuhungu. Tumwise Bogart. Mumwisende? Ngo nawe ugomba kumuheka ngo